بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلمان دوی صحبت خدا سورتك ج سورت قرآن سورت گو دوام لیتے تکرار کرن گوتے گوتن فاتحة الكتاب شفاء لكل داء. فاتحة سورسی جهر نخوشیر شفايا. سبع المثانية حفت آيات گوتين تکرار کرن دیا قرآنيا أمي معناوي إن شاء الله بيجي. فاتحة سورسي زح مهمة. خدا عز وجل سه جزو قرآن شيان ديا 6200 آيات شيان دنا 114 سورة شيان دنا. سورة پیشی فاتحة سورسية. وقتم هو قرآن كريم دبكي پیشی فاتحة معنى وكرنا دست بيكا ادي امي معنى في فاتحة كارب عالم دوي فاتحة ده چج مرد بيجي امي بحثاوي بكن. بسم الله الرحمن الرحيم. بناوي خداي گو رحمان و رحيمة. رحمان معنى الوي دنيا رحمل هر كسيت كي قنش خراب مسلمان غير مسلم خدا رحمل وات كي رزقي وادشيني عيشي وا دعدليني. رحيم لآخرتي إنسان باورمند إنسان مسلمان گو تسليم أمر خدا بونا بيا خدا و پیغمبر خدا کرنا خوش حرامية دور کرنا و أمر خدا بجه آنينا خدا رحمل وات كي مكافات ديوا واتخي جنتي دا ये अबदी जन्नत दब में इंसान काफिर खुदा व दे अजाबी व तेखे जहन्नमेदा कसी गो आरी कारिया व बके तुनया कसी गो वज अजाब खुदा खलास बके तुनया. अमा इंसान गो मुसलमान बे व गुनहेवी हबन खुदा बख्वाजे ये गुनहेवी आफू के खुदा बख्वाजे ये विदे अजाबे लगोरी गुनहेवी پشترا یه ویدیسی بخی جنتی ده. یعنی انسان مسلمان ابدی ده جهنمی ده نامینه. لیبله کافر تجارا جهنمی در ناکبن. الحمد لله رب العالمين. حمد خاصب خدا بنا. حمد ش خدا ربن. حمد جوی خدای گو رب عالمی ریا. حمد جيربن. حمد چيا وصف بقنجي چقا تشتي باش گوهنا خاصب خدانا او خداي و رب عالميا تربية روغ عالميا إدارة عالميا عالمي رزقي ويدشيني و إدارتكي عالم شتنبوني آني هبوني. الرحمن الرحيم او خداي گو رحمانا ورحيمة. الفي دنيا رحمل هر كسيت كي رحيم الآخرة رحمل مسلمانات كي غضب الكافرات كي. وقتيقو إنسان دبي الحمد لله رب العالمين خدا جملايكتي خورد بيجي دبي عبي عبدي من حمد مكر خدا بي افتخارت كي. وقتيت بيجي الرحمن الرحيم خدا عز وجل بيجي دبي بي عبدي من بصني مدى. مالك يوم الدين خدي روجا قيامتي. چما گوتي خدي روجا قيامتي چونكو الوي دنياي هر كسك بهم خدي تشتكينا. يگو عرباوي هبت بي اب عربا منا يه عرديوي هبت بي اب عردي منا هنك بيس خويه گنداما هنك دبيس خويه ابارتمانا ما هنك بهم خويه فابريقانا. اما د آخرت د خدا دبيجي لمن الملك اليوم دبي ايرو ملك يكيا كسك جواب نادي خدا دبيجي لله الواحد القهار دبي ملك ايرو يوي خداي گو بتنيا قوتاوي سر هر تشتي رهيا. وقتي قمهود بمالك يوم الدين خدا عز وجل دبيجي ملائكة بيا ملائكة من في عبد من ازمزن كرم. إياك نعبد وإياك نستعين.
صادجة أم اشترى عبادتكن يا ربي أم بإخلاص اشترتكن كسي ناكنا أرتاقي عبادتي تا أم شريك اشترت شي ناكن عبادتي ما صادجة اشتريا وإياك نستعين صادجة أم اشتاء لكارية خوازن چما پیشی خو گو إياك نعبد أم صادجة اشترى عبادتكن دوبرا آلي كاري آني چونکو پیشی مهو عبادتش خدارت کی مهو خنیزی خدات کی وقتی مهو خنیزی خدا کر مهوش خدا ایدیت خوازی خدا عز وجل دبیجه اف دا ارام منو عبدی مدیا عبدی من چب خوازی ازید میدا اهدینا الصراط المستقیم یا ربی تم هدایت بکا لسر ریا راست تبری مبدر ریا راست تم لسر ریا راست بهیلا خدا عز وجل ریا راست جی بلی کدیا اگر گو خدا ریا راست بلی نکربانا لقاسی انسانی گل سر روی دنیای هنا ریجی هبانا چونکو هر کسی که یه گوتبانا اف ریا من راستا گورشا من ریا من راستا اما خدا ریا راست جمره بلی کریا ریا راست کجانا صراط الذين أنعمت عليهم ریا وانه کو تنعمت الواکرنا گو پیغمبرن و یه دریا پیغمبر عدد مشن غیر المغضوب عليهم نیک و غضب الوهات یکرن ولا الضالين و یگو چونه دلالت جی ده تفسیر عدد بجه یگو غضب الوهات یکرن یهودینا یه چونه دلالت فلهن یعنی نریاوا مگو چما خدا عز وجل ریا راست جمره بلی کریه اگر بلی نکربانا قاسی انسانا هر کس کی یه گوتبانا افری راستا ری بوبانا گلک به چونکو وکا یامیام دبیجن او دیامنا گوز آنیم دنیای و از مزن کرما پشتی گو وفات کر مر ازی چاوا و یخم بنی عرده دا ازی وی خوم بلا جاني مدا يشمش ببي او جيش خورد بجي ريا راستا وكا لندرا بلدية باشخاني دبي چه دبي او ديامنا گو از آنيم دنياي و پشتي گو مر از وينايخ مبني عرده دا امي وي د استنما لندرای د باجر د قلان مشکل او جش خورد به ریام راستا دولت باشخانه هندستانی به او دیامنا گوز آنیما دنیای و اسکرما باشخان ازی چاوا ویخم ابنی عردی دا ازی وی شوطینم و خولیاوی آویجما گانج نهری دا او جش خورد به ریام راستا دنیا سبگی بلی باشخانی و هات گوت دگو ان پیرکا خوشک گویا مبی و ازوی ندمت کسک جه استفاده نکی اف بخیلتیا ویجیش خورد گو اف ریام راستا لی بلی خدا ریا راست شانی مدا ریا راست کوجانا او ریا کن او ریا دوز او ریا گمهو زوکت گهین جنتی